Me he pia o ke he awhio mo te Kōhanga Reo. He taona tuku iho na te atua, e kore ia e naro. He taona tuku iho mo nā tau taka ori ori, mo nā tau whakahuihui. Nō reira i te whānau atamari e ki a tātou katoa. Nei mai hoki mai anō ki tēnei a pāhotana kāina Kōhanga Reo, o tira tēnei rā apa, a te wenerei 25, tēnei o nā marama o aku hata o here turi kōkā. Nō reira, e mihina ki a koutou, Me pono te kōrero e hoama, e ahua pōnāna ana tēnei noho moho au. Ko ahua rono pea i te taumaha o enei rā e waru, a tainua mai ki tēnei wā. A hoi anō, kua tai mai a ētahi o a tātou nei kai kōrero, o ētahi o a tātou nei pū kōrero, ki te kōrero, ki te wānana ki a tātou. A hoi anō, ka piki atu tātou, ka haere atu tātou, ki te hiku o te ika, ki roto i te tai Tokerau, ki tēnei o a tātou nei rangatira, o tira ki a Padre. E Padre, tēnā koe. Kia ora, tāhuri, tēnā koe. Mōrena e pēhea nā koe. Ora marika. Ora marika. Ka pai, nō reira, he tono e te rangatira, me nā mau tā tātou rā e tīmata, I runa no I te āhuatana o te karakia. Pai. No tēnā tata katoa ki inu e tātou. E I o nui, e I o roa, e I o te wānanga, e I o te toi o ngārangi, I o tiki orangi, I o tāwhiti orangi. Takiritia mai te ara tawhito, te ara tupua, te ara atua whakeke ki tua whakeke, te pū, te more, te wau, te rea, te waunui a tāne. E I o take whakawātia mai o mātou ngākou, whakararatatia o mātou hinengaro kia ngāwari ai o mātou whatumanua. Ki te whakamahi ngā mahi kia whakaritia, haumi e, hui e, tāheki e. I nānei, ka tuku atu kia Eru, mana e kawe atu tātou himene. Morena kia tātou. Aha ko kāri tēnei te himene, nā te tahi kuia I ringi mai kia hau me te mea nei, anei tō waiata I te rangi nei, nā reira, aroha mai kia tātou. Koera ngā tohu o te, o ngā kaumātua. Tō aroha, hei ka rere, ki te au. Uri tia ko ngā kaupapa, ki a mau. Matamari ki toa kei, te rangi e. Te haere ana e, tauki e. Ora ia e, matariki ki te whenua. Te marama tanga mo, te motu e. Ia tipu he puawai onore. Mo te pani mo tira, wapore e. Taka mau ko taku titiro, te rere haotera. Mana te aume ki te manawa. Ora ia e matariki ki te whenua. Te marama tanga mo, te motu e. Ia tipu he puawai honore. Mo te
pani mo te rā, wā kore e. Mo te pani mo te rā, wā kore e. Kia ora tātou. Kua mute tonu koe tahuri. Ai, nei mea hanare nā pātene, e hoa me waihoa tātou i nā pātene kia wātea. Koe no, tō wai tērā o nā mihi kia koe e pājai whakaritia nei tō tātou nei rā. I runa i te tuku whakamuimiti ki tō tātou nei atua mo nā manaki o nā rā, nā rani kua pahure, tainoa mai ki tēnei wā o te ata i oho nei tātou. Ki nā ahuatana kai mui o tātou nei aroa. Nō reira tēnei te mihi kia koe, e pājai. O tira kia koe e Eru, e kina nei ana i e rā kōrero, i runa i tō reo rōreka, e tai mai ai nā ana hera o te pono ki runa i a tātou i tēnei ata. Nō reira, a kene pia hei tīmatana mo a tātou nei, koro tēnei pājai kirati kia koe, tēnā whakamohiro atu ki te iwi, ko ai koe no hea koe. Tēnā koutou katoa. Ki pēnei, ko hikurangi ngā keke whawhanui au enu kukuari, tai atu ki motatau, te tatau ki te reinga ngā pau o te whare, ko te raparapa te awa, ko matawai te marae, ko miria te whare kai, ko rangimari te whare tupuna, ko te kauimua, me ngāti ngā here ngā hapu ririki, ko ngāti ne te hapu, ko ngā pui nui tonu tewi. Ko Padre Brown ahau, kia ora mai tātou. Ka pai, e Eru. Hoi anō, morena tātou. Ko Eru Mokomoko ahau, no te tai Tokerau, kei te hokianga nui a kupe ahau e noho ana. Ko ira, tēnā koe. Tēnā koutou. Ka pai o tira kōrua tahi, i tipu mai rā i roto i te kaipapa o te Kōhanga Reo. Nō reira, e Padre Eru, kai a kōrua, hawa koutou mahi i roto i te kaipapa, kai te mahi koe i roto i te kaipapa, ne? Padre? Ai, he kaimahi ahau, ki te tari arohi o te tai Tokerau, kua kumahi hei hāpai i ngā ākonga, i ngā whānau, i ngā kaimahi, e nana ana, ki te reo, ki te manaki, ki te aki, ki te tiaki, ki te tupu tamariki, i raro mai i ngā akuranga o te ara tuatahi o te Kōhanga Reo. Eru. Ori te pita Padre mea mai, ko ahau he kaimahi konei hoki, mo te tari arohi o te tai Tokerau. Atu i tērā, me ki he ringa toro atu o Awhina. Tēnei, maona tohu, ana ko ahau, māu ko Padre tērā e tutuki ngā mahi mōna. Tika rawa atu tāu e memehi tonu kia Awhina o tiraki o tātou nei kuia, kai mātua katoa huri noa i te motu rātau, e noho nei hei pau, mō tātou i roto. Ina rā, ia rā, a hoi no tēnei ahuatana kei reira tonu rātau, e tiaki nei a tātou. Eru, i piki mai koe, i hoki atu koe mai i pōneke, ka noho tonu koe ki roto i te kaipapa. Haha kai konei tonu koe. Hea te mea e nākau nui tia nei e koe. Hea te kaipapa e noho tonu nei koe ki roto i te kaipapa o te Kōhanga Reo. E tahuri, he māma. Nona he kaimātua kuia pēra ki tāku, kore tāe te āhe te puta. Nā tēnei te oranga o te ao. I traia hau te puta i te kaipapa. I tō mai
koe ki taku kāinga me te mea nei, e haere ala koe kihia. A hore koe te puta I tēnei ka mate koe I te kaupapa nei nā reira. Mena he kuia pēra ki tāku, koeira, engari tahuri, ka whai oranga koe I roto te kaupapa nei. Tēnā koe. Kei te kita I a Padre e ahua whakaia nā ki o kōrero, e pērā no hoki koe Padre. Ai, taua tēra Eru. Taua tēra. Ka hore tāe te wehe nā kaumoko kuia te take. Ka nana I a koe, kia noho tonu, kia boy. Ai, pēnā no, he whare ora tēnei e hoa mā kei koe nei aku Mokopuna. Tōku whāna e mahi ana I nā mahi ia rā. E kai ana ko te parakuihi. Hoi no, he aha te ai he mahi ia rā ai, e kore e tae te karo, e rā tino āhuatana, enari he aha ki o kōrua nei whakaro, he aha te tino tauna o te Kōhanga Reo. Ki au, I te mea, I wenei rā, e tae koe te kite I te reo Māori ki ngā tōpito katoa te ao. Engari, te rire ki tanga ki te Kōhanga Reo ki au nei, ko ngā whānau. Ko te wairo o te whānau, ko te noho o te whānau, ko te ngā āhuatanga katoa o te whānau. Ngā āhuatanga katoa ka kitea, ka hoki au ki te kōrero e mea mai a mātou tupuna matua he mihinare. Ko te Kōhanga Reo he marae mea marae tōna noho. Nō reira, ko ngā āhuatanga katoa te marae o te whānau, ka kitea kei runga I te marae, ka kitea anō hoki I roto I te Kōhanga Reo. Tōra tāku. Rima he niti. Eru, aha te kohanui a te Kōhanga Reo ki o nei whakaro, ki te inga. Tērā whakatauki. Ko te reo te taonga, ko te mokopuna te tino taonga. Mei kore ko ngā mokopuna, ko pērā te reo ki te mua. Nā reira, ko te mokopuna te tino taonga, te whakatipu ake I ngā mokopuna ki roto I te ao Māori. Kia ora ai tā mātou reo rangatira. Koe ra tahuri. Kua kite anō koe I tō wehe mai I pōneke, te piki ate ki te hiku, mai te pane ki te hiku, te rereke, he hana rereke tana ki tōnei te tiro te noho taone me ki, mā tā waka ki te hoki ate ki te wā kāinga. E tahuri, kua puare aku whakaaro mō kua tiro whānui a hau I roto I taku nuku mai ki konei, tainga mai ki konei. Me te whakaaro ake, kei te kapo o tō ringa ngā āhuatanga katoa I roto I te taone. Hanga anō ka hunuku mai ki ngā rākau, ko koe anake ki konei, he nui ngā mahi kei te haere, he nui ngā pēhitanga e mautonu ki rungi a mātou e noho manene ana ki konei. Engari, kei reira tonu ngā pēhitanga ki rungi a mātou katoa putano I te motu. E hara I te mea, wai mari a mātou te taone, ka pērā hoki a mātou I konei e noho ngā here ana. Te taha moana, e wai mari ana mātou I konei, kei o mātou ringa e rā ahuatanga kua ngaro I roto I ngā taone nui pērā kia pōneke. Nā reira, he ao hau, he ao pai te noho ki konei. Ana mō nā ākona, I te mea kei te haere tonu nā mahi ako, e whakaaro ana, ka ki ati te tanata o te tai Tokerau, kei raro iho noe ho te toa, ko taua raro iho tahi haora me te hawhi, te tawhiti. E pēhi ana te tūhono, te whakawhanauna tana ki waina nui I o Okotai nei ākona, ki te whakatutuki I wā rātou kaupapa ako. He taimaha ki koneki,
Te whakaaro hoki, te nuinga o ngā whānau, kāre he hiko. Kāre tae te hono mai ki runga I enei mihini flash rāua. Nā reira mō mātou o te tai Tokerau, ka pēhia te whaka māma ake wera mahi, I roto enei āhuatanga. Kore tae te pēhia tahuri, ko te whānau, te tino tuara mō mātou, I te awhi te poipoi I a mātou akonga ki tēnei wāhi e mea tahuri. Padre, pēhea o whakaro mō tō hoa Eru. Ko kōrua tērā e takahi ana I te I nā huarahi ki te whānau I te mātaurana. Tauna te noho a Eru ki waina nui a kauta. Kine pēr nā te pai hoki o te reo waiata ka ai, ka te tanata ki ai. Engari, hea nā hua te noho, tā kōrua noho tahi ki te whānau I te kaupapa ki o tātou nei whānau e Padre. Ai, tika tāhuri. Tino ai mari mātou o te tai Tokerau kia Eru me ona pūkenga, me ona rawinga. Tai atu ki te reo tioriori, te reo waiata, te tangata pre te kita. Eari, maha o mao nei mahi. Nui o mao nei mahi. Pena, ka hei o mao nei motoka te kōrero, au e ngā kōrero ka kōrero hia. Engari, ai, kaura e whaki atu ki te ao, e maho ngā kōrero e pāna ki te nei koroke. Kei whakamāti tai Tokerau. No. Koina nā kōrero ka haere huarahi, haere puehu, me noho puehu tonu. Me noho puehu tonu. Hoi anō e hoa ma, aku tuakana o te tai Tokerau, mā tātua waka, e mihi nui ana kia kōrua. Eru, kei te pēhea nēni gei. Pai. Padre, kei te pēhea nēni gei. Kei kona ia. Eha. Tēnā koe. Nēni gei, kei te pēhea koe. Kami te pai. Kei te pēhea o miriona mokopuna. Pai ana rātou. Ko te tahi nei, tino he. Te mea noko mai tahi apoi. Pēhea no whakaro mō tēnei āhua noho raka, noho moha, o kei te noho raka koe, o kei te karore tonu koe I nā tiriti o moirewa. Rima waku whare I na bubbles. Hei. Nā bubbles. Hai, ko te waku wahi ai a pāte te poroporo. Hei, kua haere anō koe kia werohia koe. I'm invisible, Janina. You're invisible. Yeah, nā mea I rua. Ai. Ko hau te, me te rata kau, ko hau te mea e ana ki te kia. Nira kau. Pēhea e tahi atu, aroha kia, pēhea e tahi atu nā kuia kraua o te tai Tokerau, kua haere anō rātou kia... Nā kei nā worth it. Tēnā. Hei, te panu te rawe noi ho mau tātou kōrero. E aroha nui tōna kia nene gei, o ti rā mo tōna tērā reo, Padre. Tērā reo. Ki tēnā tātou, kare, kua tino panekire nei te āhua o nā reo, kua tino kura reo te āhua o nā reo. Engari, e hoa, tērā reo miere, rekara wātu, marini nahoro mai noi hoi te waha. E hoa, me pēhea mai tonu I a tātou tērā momo reo, te reo matawaia. Pai, haraka te reo ai, he wairoa, he momo wairoa. Me no koe i tērā wairoa I ngā waka. Mohe o koe ki tēnei, pera tonu te āhua roto te whārua rua.
You know, he momo wairua tērā, ka hore tae te ako ki ngā kura, engari ko tērā wairua, I au I te kura, I au I te kohanga, e rongo ana. Tētahi wāhi o tērā wairua, engari katimata ki te kāinga, hoki ki tērā kōrero, ako I te kāinga, noho I te mara tau ana ki te ao. Ai, Ajay, me pono taku kōrero, iau e pēpē e tamariki ana, tino pēpē ana, ka kohe te au e nā kuia. Ahua ki, ahua, poi, e kau. I ka karawhi hia koe ki o rātou, arero, enari ka miri hia tō tuara. Warere, ka hua rangirua te mokopuna. Kei te aroha tia hau, kei te patua rāne au e te aroha. E maharana koe ki tērā āhua tipu te kaha me te mai o nā kuia o te kāina. E hara kona, pai ki a rātou nā tamariki haututu. Me? Ka hoa te kuia koe nā mea tamariki pai nā wari nei, kāre he take o tērā mokopuna ki a kei te hia au ke tētahi tamaiti mokopuna hiana. No reira, a kine pēr, koina pēr tētahi, hea o whakaaro mo tērā eru, he mea tērā kei te ahua naro te Tata Padre kia nei te wairua o te tuku I tō tātou reo, te mea kua tino nā wari nā mea katoa. Ko kore I tērā momo wero aki pēr I nai nei. Ai, he tika tau. Ko tāku, kua ngaro te wairua engari kua ngaro te aroha o te whakaako. O ngā pake ke ki ngā mokopuna. Tāria te wā, ka hoki mai tērā, ko te mea ke, kua mate haere o mātou pake ke. E ahua taimahana tērā kōrero e eri. E ahua taimahana tērā kōrero e tika ana o kōrero ai. Wa mate haere. Maharai te wā tuatai haere ko nei. He rahi rātou I matawaia. He rahi anō hoki o mātou nei kuia I te kāina. I a rātou tērā momo whakawhiti kōrero. Wero atu, wero mai. E rima nā kaupapa e rere ana I te wā kotahi e kōrero ana rātou. Enari, I mai tonu rātou. Ki ngā whakapapa o tēnā, ki ngā tikana o ia marae, e hara ko te tikana kotahi anō, te kawa kotahi anō, ko ngā momo āhuatana e hānau ana ki tērā whānau, I roto I tōna whakapapa, I tērā whānau, tōna whakapapa, nā wāhi tiki kai, wērā momo mea. Ahoi anō te ahua nei, ko aua nake te mea kei te kōrero, no reira ka tuku au I a kōrua kia haere, enari e hoama, noho tani mai kia mihi mai koutou ki enei whānau, kere pēr he whānau tonu no koutou, nā kōtiro a tāhua, a Awhina, a KYSHA, rāua ko KYSHA, nā manu ti ori o te waipainanga nei rātou. Tēnā koutou, Awhina, kei kāri te kātō ka pai. Pēhana koutou? Morena. Mihi mai ki o koutou pāpā kei runa nei a Eru rāua ko Padre. Hata māri kotai, morena. Ka pai, no reira ka tuku au I a koutou e Eru e Padre, aku mihi nui ki a kōrua mo tō kōrua whakawāte mai I a kōrua no, ai tēnei ata, me nā karakia, me nā waiata, e aku rana tira e nā puawaitana o tō tātou kaupapa e Eru e Padre, tēnā koutou ka kite. Ngā mihi nui tāhuri, Ka pai. Tēnā koutou, ko haere nā karaua, ko haere nā mea pakeke ko tātou no aiho I nā nei. E Awhina tēnā koutou, tēnā mihi, tēnā whakamohio mai ki te iwi, te tikana, kua mohio ke, he rono nui koutou, ko wai koutou, kai hia koutou e noho ana. Kei muriheku. Ko wai koe. Ko Kaira ahau. Ko KYSHA ahau. No hea. Tērā whakamohio atu tō pepeha
Yeah. E te tau taku māma, ko tainui te waka, ko puke koromi ko te maunga, ko mangatea te manga, ko tomotuki te marae, ko pare kaitini te whari, ko Ngāti pare kaitini te hapu, ko maniapoto te iwi, ko te Awhina tata tōku mama. I te tauho tōku papa, ko te poho tamata te maunga, ko omare te awa, ko takitimu te waka, ko whangarai po te whanga, ko ngaitahu te iwi, ko whike te marae, ko kati whike te hapu, ko te raki whakaputa te tūhuna, ko Adam Ratcha tōku papa, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka pai tēnā kōrua. E Eru, hei kona tonu koe Eru. Hei waiata tā koutou, hei waiata nā tahi, hei waiata nā tahi mā tātou. Hia tētahi o kuia Eru kia waiata tonu tātou, hei waiata mā tātou. He waiata. Oh, hea te waiata. Hea waiata tā kia waiata anoa Eru. Hea te waiata mata Eru. Aroha mai mo taku he whakarohia mo te tai waiata, māku kau waiata ki tā kurua taha, kau te taha. Ai, Do you not want to be a maid? ai we. Hea te waiata. Hea tua hea. Ka pioi oi. Hei! Ka whai Eru, ka tuku nā koe ina e nei. Aroha mai te whānau, ko wera nā āhuatana kei te puta mai nā kōrua, tō koutou nēnia whai Debbie kia koutou, mōre nā mokopuna mā, whai Belinda mā, kei te rere atu nā mihi kia koutou. Me te mihi anō kia koutou e whakanui nei i wā tātou nei, wa koutou tuakana, I roto I te kaupapa Eru rāua ko Padre Awhina. Kia ahua mawhiti tātou ki roto I nā reo e rua, te reo Māori, te reo Pākehā, e pai ai tā tātou, kōrero noa. Lockdown. Ko haere mātou, we've been up to te tai Tokerau and probably the pressures that are on living in a kind of COVID situation I reira. Mātou here in Tāmaki, another different situation. Right down there at the bottom of the waka Māori, what's COVID like in Invercargill? What's a COVID experience like down there? I think it's it's boring. Hey, but down here we don't really know what's going on because we're so far away. So it's kind of hōhā that we have to do these things in like day blocks. Everyone's some people are following rules, some people are out doing bushwalks and all that sort of stuff when we're like getting a bit poo high because we want to go do bushwalks too, but yeah, it's I don't know, it's different. This one's different, very different. I suppose the
just because of the Delta strain and that it's a kind of like a airborne. I'm always like a bit worried about saying things because you know that could be like conspiracy theory, and you're really just trying to grab what you hear off the news and what's on websites and listening to people who you know and trust. But the Delta strain has probably put a different spin compared to the COVID, where if you're touching things or if it's more droplets. But do you guys in South Island, I don't know, I suppose don't care, but is it a real threat to you? Do you feel the kind of taumaha, I suppose? No, I doubt that it'll be anywhere near what you guys are going through. Just because, you know, like ours are, you know, we've got people who are just contacts pretty much. And we haven't got any confirmed Delta strain cases down here. So, in the community anyway, they're all up there. They're all Auckland and Wellington, as we find out every day. So, sad to say. I suppose isolation is probably what is a natural barrier. It's still got to cross the water. Yeah. Drive down, go all the way to Invercargill. Well, it could. I mean, like it could. We hear stuff around, you know, like they say that they're hiding some, you know, there's cases down here, but they're not on the official website. So then we have no idea what's true. Everything's all he says, but yeah. And Cat's Pie Bato, like, you know, we've brought our moinga into the lounge, and this is us marae styles, and this is our desk, so we can all do our mahi on the moinga all together. What I love about this technology is that, and we've done quite a bit over the last few months, and just really appreciate your fellas' tautoko of the kaupapa. Whenever we touch base, you fellas come on and send us some waiata. How are you guys staying connected with your whānau? And you know, even though, like you say, it's not probably as much of a threat. How are your Kōhanga Reo whānau and the people within your fellas rohe stay together and trying to kind of keep the reo going in their homes? So we took those first few days as a nice relaxing and whānau time, so not to put any pressure onto anybody. Yesterday we had our first staff hui, and just after the announcements on the Monday. So and we're about to have a zui Kōhanga Reo with our whānau, so we can do some karakia waiata, and just so our mokopuna can see each other, because they'll all be hanging out to see their, you know, because we're their normal. So, you know, they spend a lot more time with us in their waking hours than their whānau, so they'll probably be like, but yeah, so we're looking forward to that. Oh, tohu. To mute. Guangu. Sorry. What about I suppose, you know, because it's te reo Māori is and whānau Māori, you know, it's your small community. Is it a small community down there? Yeah. Yeah, no. No, actually, it's quite big down here. Like, our wharekura has maybe just over 200 students. Wow. We're the biggest wharekura in Te Waipounamu, I think. And yeah, we have 8 Kōhanga Reo in our purapura. So, and there's a lot of things happening in the community. So it is, and you know, we're connected to our marae. Our marae around the corner is Ngā Haue Whā. And so we all, everyone. So we've got a whole lot of group chats, different group chats, everybody checking up on each other. So that's awesome. Hey, that's amazing. It sounds like the kaupapa is growing down there and getting stronger. And I can see the girls are getting a little bit hoha now, but sorry about that. But what does Kōhanga Reo mean to you, and what does it mean to the community down there?
what contribution does it make to the whānau and people down there? I think, well, us as kaimahi, we feel like we're honoured. We're honoured to be a part of something that's way bigger than just ourselves, that we're contributing to the revitalisation of our whole culture, and that, you know, the reo that we're giving to our mokopunas, you know, e pāna ki te rehu o te Kōhanga Reo, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. And so that's really important, that the mokopuna get the correct reo going into te wharekura, and having that relationship with the kura to know where the kids are coming from, where they go into kura. But everybody's on this waka, and it's awesome, especially down here. You know, we're so far away from all the resources and wānanga, and so like we feel honoured that you guys call upon us to do some work, because we're just like little old, you know, we're in Invercargill, the furthest place, and we're like, you could call on anybody, but we're like, whoa. So yeah, we're very honoured and yeah, and grateful. Everyone down here, it's just, yeah, it's beautiful, very beautiful. No, don't worry about that. We love touching base with you, and we love seeing you. And at Te Whānau, you can go to their Facebook page. They've got a Facebook page. Let's give it a bit of a plug here. KYSHA, which is Kāinga and KYSHA, and this has been going for a couple of years now. And you fellas have done a few gigs. Te tau. Oh, so it's only been a year they've had their Facebook page up and running. It's only been 1 year, and it's been crazy. Our waiata te kohanga, te tohu o te Kōhanga Reo, we wrote that for one of our akuna. She's on Te Ara Tuarua, and so we wrote. She said, "Oh, can you write us a song about the tohu?" And just took it away and thing. But that video alone has had like almost 2,000 shares and about 208,000 views. So we're like, thank you everybody for sharing. I think that's a great segue, because upcoming next we're going to have Matua te Pou Mitchell and Wha Monica come on, and they'll be talking about that exact kaupapa, that course. So e mihi ana ki a kora. I hope you fellas get some more gigs, and I hope you fellas can actually come up, and that we can hand out, you know, tinana nei together, and that maybe we could have a little party. Have a Kōhanga Reo party. There is a 40 years coming up of Kōhanga Reo next year in Hamilton, and we are working towards building up to that. Engari, e mihi ana ki a koutou. I'm just wondering, could you fellas sing us one? I know this is so true, but could you fellas sing us one more song? Do you have that song? I don't know. Can you fellas sing us one more song, and a shout out to all the whānau who are watching? Yes. Can we do? We'll do a quick shout out to Auntie Ronnie. Happy birthday. Hari tau mo ina nahi. The big 4-0. Whāteko. And mihi ki te Kōhanga Reo, ke mihi te mātauranga o ngā tupuna, our pura mana moko puna. Don't know, shout out, ki o hoa? Ki aku hoa. Te rā. Ko wai o hoa? Ko Trisha. Pia Marino. Ko Pia Tasi Ale. Izzy. Ka wai? Yep. And big shout out to my mama. She's our queenie of our Kōhanga Reo. We got to whakanui her I te matariki, kanikani matariki. So our pura did a big whakanui and got her for their toru tekau plus tau ki roto i te Kōhanga Reo. So, yeah. Kia ora nene, kia ora koro. Kia ora nene, kia ora koro. Ko te tohu o te Kōhanga Reo, te tohu aloha. Mama, papa, mokupuna, te tohu ati ana, te tohu o
roto I te Kōhanga Reo. O te kaupapa o te Kōhanga Reo. Kaupapa rangatira. O kia te manaki. Aroha nui te kaupapa. Te Kōhanga Reo. Te Kōhanga Reo. Makaro mo titiro. Kōrero mari. O kopuna rangatira. O kopuna kori kori. Te kaupapa o. Te Kōhanga Reo. Te Kōhanga Reo. O te reo mari anake. I roto I te Kōhanga Reo. Mari anake. I roto I te Kōhanga Reo. Oh, Tata, there you go, whānau. You can go there onto their Facebook page, KYSHA, and add some more likes. Let's get it to at least 10K by the end of lockdown. And mihi nui ana kia kōrua. I know my next manuhiri, our next kai kōrero on let's just chuck them up there so you can see. I love it when everyone just, it's a big whānau up there. There they go. You know, when we pai. Mihi mai kia whā Monica, me matua te pau koutou mā. Morena. Morena rā I te whānau. Morena. Nō reira, tēnā koutou te āwhina kia pai te rā. We don't know how long we're going to be in this lockdown. So no doubt, if we get bored, we'll probably just send a little PM message to you fellas if you're not too busy. And te kohana is on the way. Ngā mihi. Ngā mihi, kia pai te rani. Mihi tiki te whānau ngā tātou Kōhanga Reo. Ka pai, wow, isn't that amazing? Rawe ne te pau. Ātāhua, haro mai te ātāhua. Hoia no tēnā kōrua, kua hono mai I tēnei ata. E mohi ana he nui nā mahi kei runa I a kōrua, o tira I a tātou katoa. Engari, aroha mai mo te tōmuri o te pika, te tōmai I a kōrua, runa I no I nā kōrero ātāhua wā tātou nei mokopuna, tērā wā tātou nei tuahina te āwhina kei muri hiku, e noho mai ana I te waipana me mihi ana kia koutou te pāna mea koutou kōrero I runa I tō tātou nei pārani pukamata ai kei runa noatu nā mihi anō kia koi whae Debbie, Kueti, o tira kei reira hoki a Patsy Taite, ki ana waiata rōreka nō reira koutou katoa ko hono mai tēnei ata nau mai kia Kāinga Kōhanga Reo. Ko te kaupapa e whakaroa hi ana mo tēnei wā e te pau Monica. Ko tō wā tātou kaupapa ako. I nā rani e rua kua hipa nei, e kōrua na mātou mō nā te tohu whakapakari, te rua tātou nei taona. Engari, he whānui ake, he nui atu nā akorana nā mahi ako a tō tātou nei kaupapa te Kōhanga Reo. Nō reira, e te pai tēnā kōrua mai hia mo te kaupapa kei a koe. Tēnā kōrua mai mo tērā koe. Ka pai, tuatahi ake rā, hoina anō ko tāku e mihi atu ana ki a koe tahuri, kia koutou rā e te iwi whānui e mātakitaki mai ana I tēnei wā. He uri tēnei no roto mai o te tai Tokerau, me taranaki anō hoki, ko te Pou Mitchell taku ingoa. He kaupapa kaimahi a hau ki roto I te rohe o Ikaroa nei ki te whanganui ātara. Me te mea nei, ko tā tātou kaupapa kōrero I tēnei wā, ko ngā āhuatanga e hāngai ana ki ngā mahi ako o te ara tuarua mo te reo Māori. Nā reira, he kaupapa tino pai tēnei, he kaupapa ātāhua rawa atu tēnei, I te mea ko ngā kai o roto I wēnei mahi, e hāngai katoa mai ana ki tā tātou kaupapa, ki te hirahiratanga o tō tātou reo, me pēhia e tai ai e tātou ki aike ai tō tātou reo ki tōna taumata e tika ana mōna, I roto I ngā mahi ako o ia te rā I roto I ngā mahi o te Kōhanga Reo. Nā reira,
koina pia tāku mo tēnei wā e tahuri, ka tukuna pia kia Monica, mana pia wētahi kōrero hei tāpiri. Tika. Kia Monica. Morena rā e te iwi. E hono mai ki tēnei wāhanga o te ata, no reira tēnā koutou. Tēnei he uri ahau no te aroa whānui no roto o te rohe o Rotorua, nui a kiwa Rotorua, nui a kaumata momoi. Tōku māma he tāno no Ngāti Raukawa, Ngāti Tuwharetoa, tōku pāpā no Rarotonga. He kaupapa kaimahi ahau, kei tāmaki nei e mahi ana, no reira ka tautoko ngā kōrero hia, te pau e pāna ki ngā mahi ako, ko tētahi o ngā huarahi ako o te Kōhanga Reo e kia nei ko te ara tuarua. He huarahi ako mā ngā kaimahi e ngā kaunui ki tēnei o ngā kaunui ki te whai ki tēnei o ngā tohu, ara ko te ara tuarua. Hei kai ako I roto I te Kōhanga Reo. Nō reira, tēnei wā hoki kei te ka waiata tia tētahi waiata no ngā tau ki muri. No te tau ko 1984, tētahi o ngā waiata I rangahau I tēnei akoranga te ara tuarua. Ana ko te kaitito o tēnei waiata, ko te whānau poketapu, ko I haia poketapu. Tupu ake taua whānau I te waiwhitu. Haere mai mama, haere mai papa, haere mai rā. Haere mai e kui, haere mai e koro, haere mai rā. Me ngā koha, me ngā koha, me ngā koha e. Ki te kohanga, me te Kōhanga Reo. No reira huri noa, tēnā koutou. Kia ora I wha. Ka pai tēnā rawa atu koe mon mo tērā waiata tino a tāhua e hoki mahara nei ki nā tau kua hori o tira e te pau nā e hoki tēnei tēnei kaipapa I whakataki ki moe wa tātai nei aruaro. He ua tēnei mea te reo. He ua ina nei te mea me tino ko te nākau kē pēr te mea tuatahi hei whakarite I mua I tō toro atu ki te rawa ki te whāwhai e nei ahuatana I te mea he ahuatana kei reira he whakatūpato tana anō I roto I nā ahuatana. Nō reira, mohi o tātai tēnei kaupapa te Kōhanga Reo, kia kore ai te aitua e pāki o tātai nei moko puna tamariki, me pērā anō pēr te whakaro ki a tātai akona. kia māmai ai te huarahi ki a rātai no reira. E ahua whakapuari ana I tētahi ara e tai ai e tātai te toru atu ki nā reo katoa. Engari, ai, te reo Māori te tuatahi, ai pau tuatahi, ai. Just to kind of, for our whānau out there who are looking to engage with Kōhanga Reo, we've heard Awhina talk about the growing love mo te kaupapa o te Kōhanga Reo and the benefits kei te taka mai I tērā. And ki te rono tātou everyone I runa I te pauakapa kāta e mōrena mai, e pō māri ana, ana kei te taitone mai nā karawhiu a te huna kāre e tino hiahia. Engari kei te tino huri te tai. The tide is turning on our reo, and the tide is turning on our kaupapa. Nō reira, e te pau, I suppose just to give people a bit of clarity around our kaupapa ako. Who are our courses for? Let's just start there. Kia ora tahuri. So,
Basically, our programs are designed for kaimahi and whānau who affiliate themselves to the kaupapa of Kōhanga Reo. And the main goal here is to grow and strengthen the reo amongst our tamariki, our whānau and the wider community. Koira ko te kia nei, koira ko te tino whainga, kia horapa ai tō tātou reo ki ngā rohe, ki ngā takiwā katoa o tō tātou motu. And Te Ara Tuarua specifically is designed for ākonga that already have a little bit of understanding and knowledge and are a bit more competent in using and understanding te reo Māori. He taumata, so it's a level 3 and level 4 program. And there's been a lot of mahi that's been done this year to condense this program from 10 kete down to 8 kete. So that's currently what's happening at the moment. E koinei ko te tau tuatahi, ka whakarewa ai I tērā āhuatanga mo tēnei kaupapa. Mean. Tēnā koe, that's awesome. Monica, how kōrero ki ngā whānau, or who do you think, we got I suppose sometimes we've got a male perspective, and we always need a wahine perspective in terms of the special role that wahine play in te ao Māori, mo tēnei mahi, tēnei Te Ara Tuarua. Kia ora tahuri, te nuinga o ngā ākonga he wahine, te nuinga o rātou I tēnei wā he rangatahi, engari te nuinga kei te ngā kaunui ana ki te whai I tēnei o ngā tohu, e kia nei ko Te Ara Tuarua. Timata rātou mai te kaupai tuatahi ko Te Ara Tuatahi, ina ka whiwhi tohu, te whakete rānei ka piki anō ki tēnei taumata Te Ara Tuarua. Tōku nei kitenga te nuinga o ngā ākonga, he kaha rātou, he ngā kaunui ki ngā kaupapa Māori. Te nuinga o rātou, he mātua rātou, engari tino ngā kaunui ki ngā kaupapa Māori, aha ko te kaupapa, ko ngā mea kei roto I te kōhanga, kāna rātou ki te aro, ki te whiriwhiri kōrero, I ngā kōrero tuku iho. Ai koina, kia ora tahuri. Yes, absolutely. There's the generations that are coming through now, they have a strong passion. They are a young generation, but they've got so many ideas to share and very technology savvy. It's quite refreshing to see and hear them, and they have a great relationship with all the ages inside the kōhanga. Kia ora. Tēnā koe, mohi au he wahine kaha koe ki te arataki tēnei kaupapa o te Kōhanga Reo, and I appreciate ia koe e mawhiti ana I roto I te reo rua ki te tuku e ne kōrero papai ki o tātou nei whānau. And I suppose one of the things we haven't, Kōhanga Reo, maybe for a long time, is for those who are in Kōhanga Reo. Engari, I suppose with a lot of options being there and our whānau looking for some place to be and somewhere to ki te timata I te whānau I te kākano, you start with your children. Nō reira, e te pau, how does te pau, how does te Ara Tuarua, Te Ara Tuarua tie in with the ākona, the Kōhanga Reo me te Kāinga? How does the learnings, I suppose, mai I te Ara Tuarua help whānau Kōhanga Reo their world? Well, let me just start off with saying that kōhanga should be, we should be looking at Kōhanga Reo being a home away from home. Ahakoa
ngā mahi o te kāinga, ngā mahi kei te marae, me orite ki ngā mahi kei roto i te Kōhanga Reo. Nā reira, ka pēhia rā te ara tuarua e hāngai ki tērā āhuatanga. Ko te whānau te mea tuatahi, ko te noho a te whānau, ko te noho tahi, kei reira ko te timatanga, kia hikaka ai, kia tupu ai te hiahia i roto i te akonga, ki te ako, i ngā āhuatanga katoa o te reo. E hara i te mea i roto i te Kōhanga Reo, ko te reo Māori anake, tau e ako ai, i roto i tā tātou kaupapa, ka haere ngātahi ko te reo me ona tikanga. Nā reira, hei tautoko ake i ngā kōrero a Monica, me ngā kaunui o me whai i tērā hiakai ki ngā kaupapa katoa o te ao Māori. Ki reira pia ka timatai ngā akoranga ki wenei āhuatanga e tahuri. Ai, e kōrero hoki a Mons mo tērā te ata whānai. Just to give people an idea o ngā kaupapa, because if there's a ara tuarua, there must be a ara tuatahi. Yeah, there's and sure other projects, yes. So in Kōhanga Reo, our first program, well, actually we have what we call, what we're promoting, e whakatairanga ki ana I te ata raukura, ki reira pia e timatai ki te ako i ngā āhuatanga o te reo. Ka mutu ki reira, kua whai reo, so from there you should be able to have grasped a little bit of knowledge around the reo, which would then help you prepare come into Te Ara Tuatahi. Te Ara Tuatahi is our foundation program i roto i tā tātou kaupapa. And ki reira ka ako i ngā āhuatanga me ki pēnei, the basics of te reo. Ka mutu ki reira, ka eke mai koe ki roto i Te Ara Tuarua. And what's great about Te Ara Tuarua is that it's made up of 2 levels. So there's a level 3. So we have 5 kete, I think, yes, 5 kete that are at the level 3 stage. And then we have 3 kete that are at the level 4 stage. What's great about that is that when the akonga arrives at the level 4 stages of the kete, that's going to help them then be more prepared to enter into the mahi of the 3-year tohu, which we have in Kōhanga Reo, which is the whakapakari tohu. E tahuri. Ka pai. Monica, anything to add to Pou's kōrero? Ai, tika te kōrero a te Pou. Ko tā tēnei te akoranga o Te Ara Tuarua, he whakawhanake i ngā pukinga o te akonga, ki ngā mahi me ki te rangahau, me pēhea te rangahau, me pēhea te tuhituhi, te tito waiata, te tuhituhi o ngā pūrākau, ngā rotarota, me te hanga rauemi. Etahi wā, I wainganui o te tau, ka tae e ia te akonga ki te whakarite kaupapa ako I roto I te kōhanga, te whakaako tamariki, te whakaratarata ki wainganui o ngā tamariki, ahako ko te hea reanga, te whakatīnana hoki I ngā akoranga o te whāriki. He taha no, ko te mātai mokopuna. Kia tiro haere I roto waho te kōhanga. He maha, te mea pai o ngā, te mea pai, ka tino rata te iaia, te akonga ki te rangahau. He wā kia hoki ngā mahara ki ngā tau ki muri, ki te whiriwhiri, ki te kohi ngā kōrero tuku iho, ngā kōrero tawhito o ngā kuia kaiako tawhito, ana pērā ia I konei, I tāmaki nei, he maha ngā kuikui, ngā kuia kaiako, e kāna ki te hāpai tō tātou nei, kaupapa mai te timatanga, taino mai ki tēnei wā ahakoa mimi te haere o rātou. Ngā kaunui, tēnei reanga mai ngā kura kaupapa Māori, ka uru mai ki te Kōhanga Reo,
He wā anō mā mātou hei whāngai atu ki a rātou i ngā kōrero tuku iho, ngā kōrero, ngā hitori o te kaupapa, o tēnei kaupapa. Miharo rawa te nohotahi ki te taho o ngā ākonga, te titiro atu ki a rātou me o rātou pukenga. Te maha. Ai, koe ngā tahuri. Tēnā koe mātou. Kōrua tahi hoki a te pau. E te whānau, te nui nawa mātou, most of our kaiako, a tohu whakapakari holders of our kaupapa, te taonga o te tohu whakapakari, and that is nothing to kind of, that is a huge accomplishment ki te whiwhi i tērā tohu. And so I suppose as tohu holders, what is the greatest thing for you to be able to disseminate ki te tuku pea i ēnei mōhiotana, i ēnei kohina kōrero, kui mā kuroma hei whānau atu ki o tātou nei iwi. So what makes it, why are you so passionate about it? And why are you also passionate about sharing it with people who want to know more? Te pau. For me, it's exactly that. It's about sharing. I te mea iau e tupu ana, I tupu Māori ai te whakaro, kia kaua hau e whakaro ki au anake, mena kei au tētahi taonga e tai ana tētahi te whaihua ai, tukuna. So koira ko ōku whakaro, ko taku ngākau, he ngākau nui ki taku iwi Māori, kia kore ai tātou e noho ki raro i ngā pēhitanga o te wā, o ngā āhuatanga o te kāwana, me ērā āhuaranga katoa. Nā reira, ka whakaro ake nei hau, ka pēhia hau e tai ai te āwhina atu i te whānau, kia eke ai, kia kite ai rātou i tō tātou ake wāriu i roto i ngā mahi katoa e tahuri. A tāhua, tēnā koe te pai. Whamonika? Ai, mōku ake, ko te kōrero hei āwhina i a rātou, hei tautoko i a rātou. Tēnā kia kaha tonu ia ki te whakapakiri i ōna mōhio, mā te haerere ki ngā kura reo, ki ngā kura pō, ngā wānanga te whānau, ngā wānanga te purupura. Nō reira, he maha nā kōrero i roto i ngā pukapuka, te pukapuka, te korowai, me ngā whakatauki, neira tētahi, ko te reo he taonga, ko te mokopuna. Taonga. Ko te reo he taonga, ko te mokopuna. Ai, ko te mokopuna. Tika pono rawatu e rā kōrero, koutou mā, koutou e pai here nei o a tātou nei whānau. Ai, ko te mokopuna, nari ki te kore ngā whānau i reira, e pēhea e rewa ai tō tātou nei kaupapa, ki ngā rani tūhāhā ki te tihi o ngā moimoi ai whakaro hia, e o tātou nei kuia. Nō reira, e mihi ana kia kōrua, e karawhiu, e āki, e whakaihu nei anō i tō tātou nei kaupapa kia kuhu atu. Kanohi kitea, feet on the ground. Hands in your pocket, really, ki te tuku, aroha tuku āwhina. So if whānau want to get a hold of where they could probably find about more information about our courses, about how they can engage with our Kōhanga Reo tari, what would you, and Monica, what would you guys recommend would be the best avenue for them? Te pau kia koe te Tuatahi, tirohia te ipurangi a te Kōhanga Reo, kei reira etahi kōrero e hāngai tika ana ki ngā mahi ako e tukuna atu ana e mātou.
Ki reira pia tuatahi tirohia ngā kōrero ki reira. Tuarua waiahia te nama waia ki te tari matua. Ma rātou koe e ārahi I kona. Pea. Ne, mon. Hai, kai tō tērā. Ai, he maha nā kohanga kei tō hāpori, ana kei runga te pukamata hoki, nā kōrero, nā nama, nā waia, nama waia. Waia tiki ki ngā tari arohe. Koina. Ara, kei raro. 0800 kōhanga. Ka pai, we have the technology whānau, and we're not afraid to use it. I ring 0800 Kōhanga Reo whānau ki reira, ka tai tō tika ai, wā koutou pātai, wā koutou hihia. Just be mindful whānau, it is a moving target. It is a moving target. There is a lot of kōrero negotiating still going in terms, in regards to our claim and our kaupapa to ensure that we the integrity of our kaupapa is upheld and maintained. Nō reira, māku tērā e kōrero. Ai te mea, ko tātou katoa he pono nā I roto I te kaupapa, engari, whānau, if you would like to find out more about our courses, please ring the 0800 number below. Just a quick pātai. Have you been vaccinated, Tipai? Yes, I've had my 2 shots done in June and July this year. Oh, how did you get an early one? Went through Waiwhetu. Kia ora rā. You do get some privileges from being a Māori, tēnā koe, Pāmonaka? Not as yet, tahuri, kei te whakaaro tonu, kei te rangahau tonu. Ka pai. Ka are he mate o tērā, tātou mā. Ko tā tātou noi ho, he whakatairana kei reira, nā āhuatana, nā ronoa, nā ārai pia, nā ārai vaccine, the ārai, kia whakawhaiti te pākino o tēnei maiwiwi, ki runa I wā tātou nei mokopuna, mea tātou nei kaumātua, nō reira. He mihi tonu ki a kōrua, I tēnei ata, kua whakarite au I tētahi waiata mai KYSHA mā, hei whakaote I tēnei a tātou nei wāhana, kia wāte ai kōrua ki te haere, ki te whakatutuki I ngā mahi kai mui a kōrua I tēnei ata, engari, I aku hua, I aku rangatira, whaamons, o tira ki ngā tari, ki ngā rohe o tō tātou nei kaupapa, mihi ana kia kōrua, tēnā koutou. Kia ora. Kia ora, kia Kia ora rā e hoa mā. Kia ora. Ka pai, ka kite. Nō reira, e te whānau, koina tā tātou hōtaka mo tēnei ata. E āhua, e rawe ki te kōrero ki a tātou nei kaimahi, e kaha nei ki te whakauru I tō tātou nei kaupapa ki tō nākau, o tira ki tō whare, ki tō kaina, e noho Māori tonu ai tātou. So just thanking all our kai kōrero today. What is this? Day 8. Okay, look, e hoa ma me pono taku kōrero, feeling the burn a little bit. It is getting a bit tough. Ki te noho ki te kaina. Engari, ko tātou tērā, pīti ki taua. Me pupuru, me u, me mau, me ita. Nō reira, tukuna mai a koutou nei whakaaro, mena he pātai, he aha rānei, mena hihi ana koe ki te pika mai, eke mai ki runa I tō tātou nei kaupapa, kāinga Kōhanga Reo. Kaua e takaro, kau e tō muri, haere mai, nau mai. Nō reira, koe tēnei, tā koutou mokopuna, tahuri tūmoana e mihi atu nei ki a koutou, mō koutou nei maia, ki te taki a koutou anō, ki te taki anō I wā tātou nei whānau. Nō reira, ka tukuna te aroha nui tonu ki a koutou, nei tā tātou waiata whakamutira, he rota mo te āhua o te marama I te pō. Nō reira, whiri mai I tō tātou nei whapare, tō tātou nei kāinga Kōhanga Reo, mai I tērā koko ki tērā koko, tēnā koutou. Kia ora tātou, katoa.
tiria, poata. O uenaku o koro, tamatea ai o, tamatea angana, tamatea tūhaha. Ariroa, hena māparu, ohua, atua whakahai hai turu. Te rā kaunui, rā kaumatohi, takirau oike. Kore kore tuatahi, kore kore rawea, kore kore pakapiri. Tangaroa āmua, tangaroa āroto, tangaroa pakapau, tangaroa pāriki kyokyo. O tāne, o rongonui, o mutu whenua.